Mukro along alam ki aputhak jakas asong atum pen pherangke amai ke phapon. Non biar tang ton pen aljo sinang mukro along alam ki aputhak one man inquiry kapado pon along ning ing samse aputhak jakas pherangke amai kang ni kedam tang ni aningkan phaikuni ni phai ing koi rahini ar ni west Karbi Anglong mukro adim along thengpi kang hu la pen forest ang parta Assam police ang bong che thengkheng ahut forest saiki pidasing lek thela pen Meghalaya jung arat bang pli apran kedam tang aputhak koson pensi la bang so alam ki klang ma ang ton pen kachini ji aphan Assam government pen one man inquiry la pen public hearing kapado pon along ning insamse pusi DPC KA along pherangke amai kang ni ahut jakas chairman khorsing teron ningje pon. Tunggal beda sini lah, juning phaikuni orang ini ni mukro long si insiden tu. Kalau so insiden aputha Assam government pen one man inquiry commission saying lah, puthara ni masih paper ni long iklan ada. Kalau pen so one man inquiry committee itu macam public hearing pang saying lah, ingkora proxy ani December. Ingkora proxy ni juning. Dalam suara ni tadi litung dunlo, dunsi pudunlo, rongke jokce, akhir la bangso public hearing kule public atong jini nepin, lakel lada kedu leading citizen atau manda jini ne, lasi la bangke jokce, laso public hearing bangke white publicity donai pacet ham kemening lasi RMC putar lada alam the kecipi dunia tum sitame. Basic dor cita por pira puthara ni tunai ni pusi halso lepas hala bangsa tengsi tumi dong kamu long puthor public hearing dutulo hala dak ni litum KFA KSYC kaya lepas ke jakas nutum song lo nelitum jointly si statement ini lepas ke kalau so statement along bangke ni itu kopi makan ningge tu ni ke ningge tu lo langsung bong pen bangke ni tu bangke kilo langsung affairnya bangke lagi kopai ke lang no ulo lepas ke lagi condemn ni pun masih ada yang condemn lo lepas ke langsung insiden kapit dukok abang tu atau abang ke net nangi ben besar nangi kusuk. Ate koson abut kape pelang dan sila so kace abang ke dukok ma ben kumara bang putum sila bang responsible ma kalau bang so muni datung na bang so bang putum bang ke net nangi kusuk. Lapen ke Assam government apan sita curul lo Assam government apan ita joy appreciate lo alang litung la bang so commission serarak kan ke seng ke gapol lapen ke inquiry commission atung tanya curul atung puthor army laso hearing kapido take po kasi nilitung mabang ke jasemet ke paper lapen ke media pi nilong koson magelong dun ala so ting nilitung ala da lam the ka do be sebe klang dun lasong bong pen ke nilitung kipudun mangke lahen lo pen lake nelitum kipudun bangke sebab ke timber smuggling bangke thengpi kang hua bangke hala pupen atum sitame inut do mormen bu hala bang methang masita atum toklo lage thengpi kang lo bangke lage kang hu bangke open secret lapen asa thengpi kang hu lapen kenet na joine si Popilo mala laso insiden ma kedu lasi sita ladak nilitum kudun mangke labusan lo
laso insiden ke aju baji ini along alam si do bu baji ini pen lapu baji ini ra citi malong lam laso alam si do bu lapen ke allegation ke koy bang ke Assam police lapen ke forest personnel atum ke Meghalaya arun ludam chok si laso ke nedam lapen ke lahui kadung kahala so jok si laso alam bang ke do kusita labang so alam bang ke laso dali labang so alam bang laso dali atum ilitum kado eta paper long dun lo lasi la Assam police la pen police personnel atum sitame popilama alang litum Assam arlo ilitum Karbi Anglong arlo sia la so truck kenep tun la pen la so truck kacing tum dam ho bang si khala pu pen munit bang si police atum ban compare si ke chok ke theng la sondo la si la so situation mange bang ninge lo police tu mga unprovoked firing kusi pulo ta lake ala so nil tum ke theglong a video kado be teng bang ke lake unprovoked kali alang itu pan attack lo la so ka attack along si lapu home guard in lo forest department so ka engage sa bida sing lekhe bang ta si aprandam itu la si iso na bang ke bidasing lekhe ki thi bangke si kamanggu me do kamanggu me kamatha me alam do athela bangso penangar ni aprang bidasing lekhe bang social media ala web portal pe ne long ke bang do hala da kalang litum hala da ke do kisung pen ke hala pen a threatening opinion ne lagu